Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis naman ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parikot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Ti maray ti balasang nga imadayo. Kat dagos met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya? Ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Umay kay, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape ken armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo kadi nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali itan dito balay. Nadumpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo kadi malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na ken ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano daytoy Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat naman ti agidunar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan, amado, barang umanugot nga isun ti agdunar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasdya na pasamakan ko, ana. Mapana ko may ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, diyak mat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusaon da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpayso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina.
kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadada nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. San tayo pala ang apanunutan itadita? Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo adurina iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. No pa'y kasta. Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko ni Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang nga, Rod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga, Rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ni Mang Karding. Ay, sige man nga, Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Ngam apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man ta manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga, Rod. Napanunot na siguro. Abasol na tikas di napasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga Rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak at panawanan tapno ipudno tayo ti amin kankwana.
Patsyak ang maawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsa ka kit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsang. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kunkwana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kunkwana gapu kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya. Dorina, Ah, adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka, tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyaman nak, mami. Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kayat ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak. Awan pang panunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat ina kon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot at di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Pero huy, sumat ngamin da ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit day di ababaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kayat asawan nga agbaliwon ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapailaeng. Urain ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaeng ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Aniya. Unayin ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lakom Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamaten. Apay nga akimutong kamaten. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko nung sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, daddy.
Ibagam kanyak ti pudno. May papanitian niya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ana paulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, itala ang abinugkawan na kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan ka akinanamay. Daddy, pagkawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kunti agadal. Ikanda kumapa iti may sagundaway. Oh, jak amuno anya ti bagaka. Ngem kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ako. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaam kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, Mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo. No apay ang napasamak ti kasta kan kuana? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apaman ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balahiyo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbagtam mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita kagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni Manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni Manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita dito restaurant. Wan Mare. Basta si ka. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaron ni Dali iti ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madi atrato ni Dorina ken ni Dali.
iti mismo nga inana. Anya, Wan mare, isa pang panunuto kun nga ipudno kan kwa na ti amin. ang anya ti ko ni Dali, maipapan iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin kan ni Dorina. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kastanga-tangag paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin amaamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan mo tan. Karbengan na mo't amaamuan ti pudno a kinatao na. Jak pa'y kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kan kwa na Dali. Nalamit aday tuyon ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam di nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kuma ti palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno dayta, iha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalaang ti panangipaampun mo kanyak. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawaga anak ko! Baybayan tayo pa'y laang Dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanag anak, madam. Amangan no makapanunot nga agarabit iti sana nasayaat. Kadangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Huwan iho, langag na ti saritaan mi ken ni Dali itay. Kat, anya nga ti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumutlaang ti panunot na. Katagsublin tumutlaang di ti balay. Kasano no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli laang dito'y balay. Aday ta. Naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat a panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kankwana. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O di mo ko na nagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makambo kayon kini Dorina nga anak ko. Pumanaw ako dito balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na ano saan ako na makitkita. Anya? Pudnumot adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam dayta. Saan, madam? Naragragsak toon no saan nakamakit-kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko.
Nagilimot na kanya pinagkay kay sandak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may sak lagayam nga ampon. Anya? Kat nagsakit day ta anamwag. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali anabayag a pinagbabainag. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Kasat ka kiti, Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasamak. Impatagda ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabas. Gantay talauna di pagbainag. Adada pa'y amabainag iti pudpud no nga inak. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gapu kadag iti nagmamadi nga impagpakita kenywana. Patsak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawid ka. Talaga ka di asanda ka na malapdan, Dali. Talaga ka di panawan na kamin. Panagkuna kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun makikita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputa mo kasaan nyo abaybayan. Gaputa ipatpatag yung ti anak ko. Ngam, Yaya, malidayanak lakid din no pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka andyan baro. Napatag kamatin unay kanya. Gaputa siya tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y amumare. Di namot kaya tasumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mat no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pa'y laing ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti kagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga minti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumutlaang. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tao anang ipatid kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagandan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma, tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako na ikan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman ak ta si Mangpot kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Si Mangpot ti anak ta!
Nasaya ta si Mang Petkan, Dorina. Daddy, Mami, pagkawanan da ko ma. Diyan mo dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Kat-awan nagbaliw. Si kalakta ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mami Iha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na, gapo iti dayta. Pagkawanan da ko ma. Gapo tadyak na subadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatag na ka. Kan ipatpatag na kamot unay ni Dali. Wawan nga agpaiso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng aramiden. Anya ti kaya tiyo asawon, Daddy? Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputan na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputa mo, asaan nyo abaybayan? Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ano? Sana punno day sa anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Heso nga imanugot nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyag ka masagbayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka dagit nga ibagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang aruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsaga na tayo kit di para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may-maysa a pamilya. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, abay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Mapana kading ko, ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi iji pagadalan. Agprak-praktis kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakit din, mapangkan, umunakan. Sumurag kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko, ibagam ti imbagak. Anya nga ita imot mo barog, kas lakawis mo.
Ha? Tugak daytoy, Uncle. Inyawid ko na. Tapno mailabak mat. Iti kasta. Presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan akparakan ka. Agyaman ak unay, Uncle. Malatag sagana akmat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, Uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo amang imartsa kanyak. Juan Barok, sana mabali na sa anak nga umay. Alam dito isang 1,000 pesos, balasang ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, Uncle? Ingkay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton ka ni kadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana all talaga. At da regalo na. Di ka madanagan, balasang ko. Tainton si ka graduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, Uncle. Nusan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kabsat mo para ken ka. Maminsan pa kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano nga insan, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siyak, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrab-trabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Ngamsyak. Jakpay amo no agin rolak. Wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Akaslasanan akabaalan ni Uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay. Sa bagay matkit di ah. Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Duday tati ko na ang Barok, umanugotak. Agyaman ak unay, Uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Un, Uncle. Jakmat la kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunin ni Jay. Un, Uncle. Ano saklaangan ti agabang? Wan ka anakan, di ka matanagan. Suportaran kayo, aginggat kabailang. Ala, di kan agliday akasta. Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin. Ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kagdanag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah. Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip kumanan kan ka ah. Kalpasan ti klasem. Agawid ka dagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbar kadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayat no kasta. Agsingsimpat ka nga ron dito'y ah. Apo! Nagmayat matanda ito boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, ta solom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan.
Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awan gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kadwak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan ka, Manong. Sika ka din dyan imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y, Manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinateng. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy, Manong? Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wen gayam. Alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kwa. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang nga talaga, ading ko. Ewan gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Wan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat nagpintas nga rod Wan nga rod insan. Saan mo't na maikat dito yung panunot ko dahil a sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang tiraramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aguray pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagam mo. Amangan kit di mat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wen insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat. Gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan. Weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wen insan, iso ti agbunbunag itinateng. Nagagat ang arad no kasna. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak. Kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Kwa. Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ro ti number ko, Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan. Tapno amok. Madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Ne, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Kwa insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya?
Kan maysa, friends kami matan iti Facebook. Kita nga ron daytoy post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ang masigurado nga awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Oh, Ha? iso dayta. Apaw! Nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangit ti babae. Ay, sa anak nga agpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain? Oh, itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito yung Facebook. Isumagis isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat akanyak, no asino dayta. Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamwak tumat lang, no asino dayta. Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartaktan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mabambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atitiksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gaputa kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastruck da ito'y ak comboy ijay palengke. Kat ijay namtan am mo ni Sunshine. Akaanakan tibus na. Gapu iti kinasingpet ti babae. Saan ang mailimad. Ang magustuhan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na. Ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta,
Naala ko ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man lang ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mat na ito kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamala daw ang agawid. Amangan ngamin no agururay da. Kasta ka di. Ay katun ah. Narigat mat, no agur-uray da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na nas ka na mamuam no asino tinangalahak. Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Diyek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak maguston ti pa nagsasauna. Ibagana ket din anataer ka no. Ada ka no lang ana. Anya? Kanti diyak kayat ngayon bagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngamdamagan nakmutten no mabalin ka no ngagdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom no pod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga rod insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ka. Gapo iti adong ang papaaramid dya teacher mi. Anya nga nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni dya palengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? No kastoy lang tatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibaga ka. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam ti bagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabahwak tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya ton. Nakalaslas tog dagiji kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ton ti mapan. Mangsapulak tulangan iti sabali apanggadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin apag part-timean dito syudan. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrabahwak. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amom, ti kakasdi at tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sabagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, taibagak la ko ma. Asa anak pa ila makaumayin ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong?
Alakot, uwan agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wen, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss, ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas tat expression tarupam. Kasla naunag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kasla makatuturo kak abigbigat. Wan gayam. Kunakman no ada kabarbaro akadwayo di ti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga inmawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyata naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman nga yung bagamon. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakotan iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak, Jay, kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading sunshine. Among tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver as sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunanalaang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasin si ni Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan-ayat nan. ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunak at adan kaayan-ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay dito kwarta, uncle. Ingka man agload, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amok akailiw mo mutan ti kabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo nga kan ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da ka matan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos laang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni Uncle. Anyati ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Uninsan, kailiw ko matanda Uncle, kanti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida
Di saan ka man na makapanidya palingkin ton Sabado? Saan pa, insan? Saan na bali, At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, akas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambanog ka laang. Naimbagkan ka, Agtrabaho ka maan wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Hanggang may atlata no makitang danak met. Tap nagling etak met Sa bagay mo't kit di Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabailam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan ka mo't anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod agbunag iti natin? Saan mo't mamin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang tikadwayo. Ala nga rod, ingkagbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Oh, apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana nga gang angaw. Bagbagak lang tipod no. Sikat talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't tan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, Nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Himbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo tapagsawan di kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Asino nga ta kadabrando kan Oliver, ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Angaw, migasata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naala ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam muna ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw saan ang nagtrabaho ni Oliver. Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando asinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver iti lugar da.
Ni Brando, ti simukat kan kuana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy. No di kat tapno maya si dagtirik nana, gan ni Sunshine. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Naa, tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Wan nga rod. Amom, siya kung ti kararagsakan a pinarsuan no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay iti palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama at dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Aganan ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mat akanayon, Manong. Nagbiit ka mat nga agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At ti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. Igaid mo kumati agadal. Tapara mutlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ak itintadyo korta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga na sumangpat ka ita, iso ngay mayak. Ay, awan marami ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi Jay palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello, Sunshine. Kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadi agtrabaho inton bigat iti palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ak, tadamag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan. Sakti makam mo. Sige, i-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti kunam. Anapiit ta pa anagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to apulos ama pasamak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mata na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga kape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, Sunshine. Naggapu ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asa anak anapan. Kat, kumusta mat ti kaayan ayat ko ijay? Anya?
Kayan ayat mo't nga ibagbaga, minsan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlaarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Syakti baka mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di. Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwal. Ngamjak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang ije palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, si Kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Sika talaga. Pangaasim, di na pa'y ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O, sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly. Itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta? Napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando? Akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kayat mo asawan. Kat no napanda nag-date. Isu nga awan tigayam ko. Anya? Isu adi mon sa pulan ni Sunshine. Ta nag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito yung agmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi-kapay ang umo na. Sakbay ang mapankakbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na. Nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan. Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Daiso tinaklong tigayim mo. Awan matgayam ka ayan ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Ngam, pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami pa'y anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laeng mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na ya. Tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, Sunshine. Ikarik, saan to Apolos nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamam mo ta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay, ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata, umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka matanagan. Takdarak ti aramiden ta. Oh, ape akas ta tilangam, friend. Kalkalpas lang ti date ka ni Brando Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay,
Hagyaman ak mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Una, nagtrabaho. Iso ti kadwak iti pwesto ang nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san daw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makamo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale, sumrag ako ninton bigat. Katwan Mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikugak ko. Ay. Anya ka din day nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagawanan na kumananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantem nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang. Kahit, anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. Adamat lang dito yung syudad, nanang. Amo na ama sikug ka. Saan pa'y? Ibagak pa'y lang kan kuha na. Jack amukan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo ha, insan. Wana insan. Nagchat ngamin ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito yung syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kwa na. Agyaman tay manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idi kalman ka pa'y laang ngaw awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatana amuam, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkarikan niyak. Angam, sana ka pa nakasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, Jack ba't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.